Bijing tabir bukhai pumna pu image TV na taramna okshaba loinana Brajesh Kumar na khurumjari ngasigi maroi pauda Kakching da pangthokpa yuba rally amada BJP gi National President JP Nada saruk yakhre Ukhul district ki mafam kharada sagadaba power substation singi ure uyung tamkhre loinana hokyo pung kunmari da Manipur da COVID positive taratret oiki mapung oi pau lobirasi BJP National President JP Nada na ngasi Manipur da pung kharagi oina laktuna Kakching da pangthokpa yuba rally amada saruk yakhre BJP Manipur Pradesh na sinduna pangthokhiba thoram aduda JP Nada na athoi maitung oiduna pangthokhiba thoram aduda N Biren Chief Minister Manipur A Sarada President BJP Manipur Pradesh Ajay Jamwal Zonal Organizing Secretary North East States BJP Dr. Sambit Patra Prabhahari BJP Manipur Pradesh Ashok Singhal Minister Assam and Election Co-in-charge Manipur TH Bishorjit Minister Works and IPR S Rajan Education Minister Maharaja Laishyamba Sanajauba MP Rajya Sabha Abhay Kumar Giri State General Secretary Organization Dr. Y Radhesyam MLA Hyanglam AC M Rameshwar MLA Kakching U Deven Vice President BJP Manipur Pradesh amasung Sugnu SC gi intending candidate sing su saruk yaki Kakching district ki Kakching chumnang da leiba basic lampak ta pangthok kiba thoram aduda wa ngangladuna Manipur lengak ki chief minister na hai aikhoina vote ki matamda munna khanta hogdaduna vote pibadagi haukiba chahi humdra gi sanglaba matam ama ima ibel kayana Kang Marakta Maya Sangda Lektuna Ipuroiba Icha Sangduna Nena Tadana Ahing Tumba Pangdana Lakibani Masigi Maramdi Apaba Bihut Kanba Hayodaba Amadi Apaba Party Kanba Hayodaba the Guinea Nasigi BJP Gilangak Lakpadagi Chahimadi Helakpa Asida Ima Ibel Singh Pamungda Nungaina Tumba Pang Hale Military Machugi Gari Ama Lakpada Mihun Kakhat lamba adu ngasidi taunadre masibuni afaba lenga haidiba asi masibuni punsi haiba asi ngasi JP Nadana lakpiduna BJP gi lusingba kayana mafamda lakpiduna miyamga unariba asi BJP lenga lakpadagi tangdu leitaba chaukhatpa ichal jasingbu ikai khumnabagi lenga asi chahi mangaga amuk makha Jata Hananaba Lakpidibani Asigumba Asi Aikhoina Loba Hayhodaduna Hana Mamangi Lengaki Matamda Masak Khangdaba Gari Ama Lakpa Matamda Tumba Yadaba Icha Isu Chathokiba Matamda Numidang Wairam Pung Manga Takiba Matamda Halaktaba Matamda Ikutta Larten Paiduna Lambida Ngaiba Aswaida Tahoreye Aswaida Turaga Targa Lerame Haibagi Thabak adu amuk halakani madu thoktananaba BJP da vote pi batai BJP gi mirep da vote pi batai birena makha taraduna hai Prime Minister Modi gi lamjing makha da ngasidi BJP na malem gi manungda khwaidagi sakti leiba party ama oirakliba BJP JP Nada gi lamjing makha da India pumbada BJP Ngaktagi ihau lakli aikhoigi Manipur dasu haukiba mikhalda MLA kumathoi khaktang kabanina lengakpada yamna wai maram aduna kumja lisingani kunithoi gi March anganba sayolda pangthoklaba yai haina panariba tarani thoisu Manipur Legislative Assembly mikhal asidadi BJP khaktagi oiba tangtaba lengak ama pibiu haina su miyamdagi vote nikhi haukiba sayi humbudra se aikoi Nena Tadana Lakibana Ahing Tumba Pangdana Manga Hamiba Imagel Sina Halaman Sinamaya Ahing Yum the Tumba Pangdana
कांग मरक मैरा संग लेग लाखरी से इपुरोय बसंग ननबा इसा संग ननबा इसु संग ननबा मैरा संग अहिंग लेग लाखरी से सही निफु या कई सुबे करीगी अखोइने इलेक्शन द वोट मी खनबा योगब पार्टी खनबा योगब थौरम की अथोइब मिथुंग ओइखिब बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा मणिपुर की नहासिंगबु पुनिंग थौगटपा वाफमसिंग फोंदोक्लदुना हाई नहासिंग की पंगल थौनाना अमदी लौसिंगना इंडिया अमदी मणिपुर दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वखलोन अमदी मंगलान सिंह थबकता ओंथोकपा ngamlibani मणिपुर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर अमदी डेवलपमेंट कुमांग चौक्सिले मसीदसु नतना सिंगतम की नुंची चानाबा पुरकपा ngamle बीजेपी लेंगाक लाकपदगी मणिपुर दा मियामना ऑफिस सिंगदा चटलंबा अदु ngasi ऑफिसर सिंगना युम युमदा लाखहले लमदम असिदा मियोई लाख अमा अहल ओइरबसिंग पेंशन फंगनख्रे आयुष्मान भारत की मखादा मियोई लाख 3.5 कानबा फंगनख्रे इंजिन अनी पानब बीजेपी की लेंगाकना तंगदु लेताबा खुमांग चौसिनबा अमदी मियामबु ngak senbiduna lei इंडियन नेशनल कांग्रेस ना लाना लेंगाकपना बन अमसुंग ब्लॉकेट का सागोनदुना लei बीजेपी की थबक थोरम थौंगसिंगना बीजेपी ना मियाम की दमक थबक कया पाइखटली हाइबदु उटली जेपी नड्डाना मखा तारदुना हाई बीजेपी की लेंगाकना मणिपुर दा आईएलपी चटनाहंदुना मणिपुर की अपुनब सक्तम ngakduna थंबा ngamle एन बिरेन की लेंगाक असिना नुंसी चानना लेमिननबगी दमक थबक लौखटुना मांगलोमदा संगचिनबा लेंगाक ओइरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की कुठांगदा मणिपुर की सेन्मिटलोन फगतहननबा माइकैरोमदा मणिपुरना फाउना थोंग अमा ओइदुना चौखट लमजेलदा मांगजिन थारगनी फोंदोखी बीजेपी नतना अतोप पॉलिटिकल पार्टी सिंगना मसागी लमगी लंबी लजदबा पार्टी नि मखोई मथौ हाइबबु मोदी न तौरक्पा अमसुंग बीजेपी न तौरक्पा थबक थोरम सिंहबु यंगसिंदुना लैबना मखोई की मथौनी बीजेपी दी लेबाक मियाम की फननब खनबा मियाम गा चटमिनबा मियाम की यायफनब तौबा पार्टी नि फोंदोखी द अदर पॉलिटिकल पार्टीज इसके पास न दिशा है न दृष्टि है न डायरेक्शन है They are directionless. Their only intention is to criticize Bharatiya Janata Party. Their only intention is to criticize Modi ji. And while criticizing Modi ji, वो देश को भी criticize करने लगते हैं, देश का भी विरोध करने लगते हैं. ये उनका राजनीतिक कल्चर है. हमारे पार्टी में हम देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस बात को लेकर के चल रहे हैं. अमरोबद बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा की ngasi मणिपुर खोंगचत की सरुक अमा ओइना थवाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंगद लैबा केंद्र तरुक तगी लाकपा कार्यकर्ता सिंह बीजेवाईएम की मेंबर सिंगना कक्चिंग की मीटिंग पांगथोकफम फावबा मोटरसाइकिल रैली अमा चतख्रे रैली अदु बीजेवाईएम मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट एम वारिस शर्मा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट एल मीनाबंता अमसुंग बीजेपी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट युमनाम कुमारजितना खोंगजोंगवार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की गेट तगी लमथा की रैली अदुगा मरी लेना बीजेवाईएम की प्रेसिडेंट वारिस शर्मा हाइखिबदा लाकदरबा जनरल असेंबली इलेक्शन असिगा मरी लेना बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा लाकुना युवा मोर्चा की ओइबा अचौबा मीटिंग अमा कक्चिंगदा पांगथोकपा असिदा प्रेसिडेंट बु ओकपगा लोइनना रैली असि लमथाबनी हाइखी उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना तुसोम सिंगाई सोमदाल कसाई अमदी सना कैथैदा सेंगत छागतकदबा 33/11 केवी सबस्टेशन सिंह ngasi पावर मिनिस्टर थोंगाम बिस्वजित ना उरेप उयुंग तमख्रे उरप उयुंग तंगबगी मपुंग ओइबा थोरमदु सना कैथै फुटबॉल ग्राउंड पांगथोखी थोरम से आजादी का अमृत महोत्सव की सरुक अमनी अमदी मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड न सिनबनी थोरमदुगी मनुंग चन्ना मिनिस्टर बिस्वजित ना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ना सना कैथैदा सेंगत सागतखिबा लेंगा की गेस्ट हाउस अमसु संगाखी थोरमदुदा एमएसपीसीएल की डायरेक्टर एन भरत सेक्रेटरी पावर डॉक्टर
Sailesh Kumar Chaurasia ISS MSPDCL की MD NG Subhash Chandra Chief Engineer Building PWD T Rabindra Kumar MSPCL amadi MSPDCL की official सिंह Sanakai की village authority सिंह सु saruk yaki Minister TS Biswarjit na ngasigi thoramda laingak asina singtam ani gi marakta leiriba ahang ahoba sing mention bada chauna mai pakle haina phongdokkibaga loinana laingak na miyam gi yaifanana ba baikhatliba chakut thorangi thabak sing haibadi go to hills go to village asina singba kaya gi matangda su miyam da khanganki mahakna makha takibda lamdam amabu industrialization tawbagi maru oiba machakti electricity power ni Laingaksin lamdam asigi miyamda ayat apan laitana mai panghananaba pirep laure border area oiriba mafam sing sahot hanba haibasi yamna tangai phadabani maram asidagi laingaksina tusom somdal amadi kachaida power substation sing sengbat kadoribani Mr. Biswarjit na Manipur State Power Company Limited amadi Manipur State Power Distribution Company Limited ki official sing na Paikhatliba thabukpu apenba phongdokki amadi ngasi urep uyung tamliba substation manga asi lakliba chahi lisingani kunithoi asidagi sengbat sagatpa horgani haiki ngalangadabani masigi testo mayam da pirakanda miyam gi ahonba wakhalon amamba wakhalon do lonamak thong hangkadabani ngan thorkadabani harga lona ngasi after 20 days da masigi maisigi mahau che praja miyam na khangani haije maji thamdaram under the scheme of the NERS DS masina northern state ki daida round about say 100 crores of the rupees ani yamna thuna masina mathangi chahi daga agadaw male 2022 da because Union Cabinet ki approval amag ngairi to any gida approval like machine kari tawani haujik 12 mit fit ki lakada bose machine put try pan pak lambi se sigi lambi da power har kanda adum chakra kanda akoi kangpo pitan na bagi lambi do soin maki la ane je mayam kai ge Manipur da hokyo pung kunmari da miyoi taratret nauna COVID positive oiba thenakre mi sibadi yaukide pungphung asida apunba miyoi lising ma chani yankai mari COVID test tauki maduda miyoi taratret COVID positive oikibana ngasi COVID positive oibagi changchada amadasmik mari yauki state asida COVID laichat chandorokpadagi ngasi phawbada apunba miyoi lak ama lising kunmanga chatret humudra nipan COVID positive oikre masi manungda miyoi lising ani na laikidre active case da miyoi chamaga marfudra leidi ngasi miyoi tarani thoina naba phaduna discharge tawkibadagi manipur gi apunba covid recover tawkibagi masing lak ama lising kulumdoi chamanga marfu taruk sukiduna state asi covid naba phawi chang sada marfudra nipan dasmik ani tarukta leidi laingak asigi chawkhat thorangi thabakna maram oiraga national highway contract rate new kaithel manbi dagi charoi Pandong bo fawgi loksin kiba lamgi compensation pithok trabadi thabak suba lebhanduna makal makha kaya gi khongjang changsil lagani haina new kaithel manbi tu saroi Pandong ba land owners gi mihut singna kuki inpi moltam hengda paudum lakli Hiram asiga mari leinana ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgimpham amada kuki inpi moltam hengi general secretary Haukai Sitlona Makatana Hai Disina September Thada Masamak Laklaga Crore Chamo Yankhe Asi Agi account da Changlak Aduna Atuba Matamda December ki Christmas Mamangda Paisa Sing Pithok Lagani Haibiram Laga Ngasi Pawba Pithok Pidana Leire Maram Asina Lamgi Mapu Singi Paisa Pithok Triba Pawba Thabak Suba Lebhalagani Haina Phongdorpaga loinana karigumba masida nampuda thabak suram labadi maduda tholakpa hiram khudingmak paliba lengak amadi masa masana pujagadabni haina phongdorokli masi phawba mathong marang ta dudana sum leibasida akhoi mayamsu charang nare aduna masi paisa pithok tri phawba akhoi thabak ama phaw suhaloi aduga kanana su suba yaroi karigumba masida nampu hapu tawduna Thabak sudah lei taradi, gari, engine, kato karigumba, purchasing itu, loina, mai thadok payabra, kari to payabra, koi to gani, maduda, apa taba thok pado, makoi masana, daito adum uijagani. Kakching Assembly Constituency ki Janata Dal United
JDU gi mirep oigadoriba Naurim Navachandra gi road show ga loinana Palel area da house campaign chathakre ngasi Naurim Navachandra bu mai pakhananaba pandam da Kaching SC gi yumthong da changduna paksana election campaign chathabagi thoramda Navachandra na hai Kaching SC gi manung da leiriba Palel gi chothaduna leiriba lambi thong thaknaba ishing amadi awat apa kaya leiriba asi mahaku nungsibina miyamna mai pakhanbirabadi athu matamda semgat sagatuna manglomda sangchinba chaukhatpa Palel ama oihananba hotnagani Manipur gi hainabi karigumba demand ama violence yaudrabadi yadabadawna tawbasi yamna laibak kibani STDCM na kaukiba ban kauning duna kaukiba nate sarkar uhnabani haina scheduled tribe demand committee Manipur gi general secretary TH Bogendrojit na pongdokre ngasi STDCM na changchilakpa khongjang gi saruk ama oina chatharkiba rally da mahak na hai mitai bu Indian Constitution gi makhada scheduled tribe list ta yawhallu amadi Constitution gi oiba ngaklo piu haina lakpadagi center government na recommendation tharau harak kharbani adubu Manipur sarkar na thabidana tuminna laishinbagi democratic oiba khongjang kaya ama sangchinduna lakpagi saruk ama oina ngasisu Manipur gi chief minister da reminder piba lakpani mahakna hai sarkar asina miyam gi ihul khangna thabak paikhatpiu haina assurance pibagi thabak topiro thabak oina utpiu ngasi rally adu sanjen thongdagi CM Banglo tamna lakpada police na thingki loinana akhanaba mioi khara chief minister da reminder pisinki government sida ta ta patong toy Manipur gi hainabi miyam na hainaba aikoi si violence yaudrugadi tarroi haibadugi keno da lakpa male aduna Manipur government na miyam gi ul sikhangna thabak si tawbiyo ba yaningi deng haibadudi kanate we want action no assurance no more words ko we want action something special procedure I see start to one chang eba how can recommendation tha doine so how jana yaningi ngai go no jiki current term si loiselami mayam khangbi dongai election is around the corner ani puga mena bukan ko na jani si niam gi bulsi khangbiyo aduna lam thuna thana na to Manipuri Ensemble Complex Langthawal Kunjada Art Society Manipur sinduna numit mangani chupna pangthoklakpa ahanba women artist workshop loishinbagi thoram pangthokri loishinbagi thoramda Art Society Manipur gi president Y Navachandra retired principal Imphal Art College amadi Manipuri Ensemble Theatre Complex ki director Khetri Jugindro NSD na president member oina sarukyaki Thorongamari Lainana Khetri Jugindro NSD na haikibada fine art subject pu hojikki matamda tangai fadaba lairakpana maram oiraga hugalakliba mahiroi singna pamna tamnabagi wapam thamki Art Society Manipur na asigumba nupi singkhaktagi oiba workshop ama sinbirakpa si pokningda apenba poi haiki tongan ba institute singdagi master amadi degree course tamliba mahiroi kunlom na saruk yaki workshop manungda artist singna phangkiba loksing gyan sing share tongnabata natana makhatana su asigumba workshop chim henna pak chauna chilhaningbagi apamba phongdoknaki workshop manungda artist singna yekkiba amadi sem sakiba lai sing su utki artist singda certificate piduna pukning thogatki ngasigi nahrol singda ireibaki asengba masak khanghanningbagi wakalonda itihasta yumpham oiba retired IPS sarangthem manaubina iba lairik maiterbak Manipurna kanthoramba lekha tarakpa amadi amuk hanna nahunana matik mayai lairakpa haunabi matung inna ngasi Manipur Legislative Assembly Museum amadi Archives Imphal gi hall da phongkhre thorom aduga mari leinana sarangthem manaubina lairik asigi maramda hai ireibak iramdam Manipur ngasidi iraicha singna masak khangbi dabagum tawre aikhoigi school college singda mahiroi chang singda ireibaki itihas ki maramda thogulon gi maramda lairik oina tamnakhidabana aikoi isagi basak khangnadre kunai mara chetre isagi horpham
खंग्रबदी इरेबाक की दमकता थवाई कथोक पिनरबा इरेचा सिंह लेरकलोई हाइना फोंदोकपगा लोइनाना लाइरिक असिना हौरकलिबा नाहरोर सिंहदा मणिपुर की इतिहास को हेना कुपना थिजिल हन्नंगबगी इहुल पीबा ngamlabadi लाइरिक असि इजबगी मही याले खंजगे हाइना फोंदोकी असि थोरम अदुदा हुइरेम बिहारी प्रेसिडेंट कल्चरल फोरम मणिपुर ना थोरम मपु लौरेंबम रामेश्वर मैतेना मिथुंगलेन अमदी मखुनमनी मोंगशाबना अखन्नबा मिथुंग ओइना सरुक याखी इरुम तुरेल कन्नबा खोंगचत हाइबा थोरम अमा चतलिबा थासी हौकिबा तांग 13 इरुम तुरेल की अकोइबदा मियोइचा कयाना सरुक यादुना चतखरबा मतुंग इरेंगबम ग्राम पंचायत की उप प्रधान एम रोमेना प्रेसाइड तौदुना इरुम तुरेल कन्ननबगी मतांगदा मिफम पांगथोक्तुना वारेप कया लौख्रे हाइबा वारेप अदुगी ओना तैनबदा हौजिक इरुम तुरेल की तोरबान पोचै अमोट अकाई पैसनबा मना मसिंग थाजिनबगी थबक कया चथरलिबा असि मसा मसाना लाक्लिबा चही जनवरी की तांग 15 फावगी मनुंगदा लौथोकननबा विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी इरेंगबनगी प्रेसिडेंट एम रोमेना थोरकपा चेरोल अमना खंगहलकली लोइनना तुरेलदा गानु थाददुना तुरेल की इसिंग मोसिल हनबा अमदी इल सिजनदुना इकाई थबी थाजिनबना चिंगबा थाजिलिबा खुदिंगमकपु हाइमतम असि मनुंगदा लौथोकपियु इरेंगबन वाटर सप्लाई स्कीम की मरु ओइबा इसिंग लाकपम ओइबा इरुम तुरेल बु मतम चुप्पा लुनाना थंबदा मतेंग पांगबियु करियुम्बा हाइजरिबा वफम असि इनदबा यारकलबदी मियोय नत्रगा इमुंग अदुगी मथक्ता आइनी ओइबा थबक लौखटलगनी हाइरि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अमदी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर न सिंदुना लाकदोरिबा जनरल असेंबली इलेक्शन 2022 गा मरी लेनना ngasi जिरीबम हायर सेकेंडरी स्कूल प्लेग्राउंड दगी सिव कैंपेन की मतंग दा रैली अमा चतखरे रैली अदुदा महिरोय पुन्न चानिपान यांखै रोमना सरुक याकी रैली अदुगी मतंग दा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एस इंद्रजीत सिंह एमसीएस ना हाई जिरी कॉलेज अमदी जिरीबम हायर सेकेंडरी स्कूल दा तमलिबा महिरोय सिंहबु इलेक्शन की मतंग दा खंगननबा थोरम असि सिनबनी मसीगा मरी लेनना इसे पेंटिंग मास रैली न चिंबा पांथोकी कोविड पेंडेमिक मतम ओइबना अखोइना हैंड सैनिटाइजर फेस मास्क अमदी सोशल डिस्टेंसिंग तौहंदुना प्रोटोकॉल ngang थोरम असि पांथोकजबनी हाइकी इकोनॉमी द सोकदब लैरबनिना कोरोना वायरस का मरी लेनबा रेस्ट्रिक्शन सिंग असि मफम खुदिमकता चना हनबा ओइथोकलोय हाइना वेस्ट बेंगल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ना हाइख्रे वफम असि मथंग थाद पांथोकदबा चही सिगी थोरम गंगा सागर मेला की मतंगदा येंचनबा ओइना 24 परगना डिस्ट्रिक्ट लाकपदा पॉमिशिंगदा हाइकिबनी ट्रेन सिंग अमदी फ्लाइट सिंगदगी चथोक चसिन तौरिबा मियाम की ट्रांजिट पॉइंट कोलकाता ना ओइबनिना कोविड-19 की केस कोलकाता दा वंखलकली ओमिक्रॉन की केस अयामबदी यूके दगी लाकपा मीसिंगी मरक्ता ओइरी इंटरनेशनल फ्लाइट सगी लाकपसिंगदगी ओमिक्रॉन संदोकपनी हाइबो फमसी चुमलबनी ओमिक्रॉन केस यामना वांगबा लेबाक सिंगदगी पायरकपा फ्लाइट सिंगबु थिंगबा हाइबसी सेंटर न लौगदब वारेपनी माकना मखाताना हाइकिबदा वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट मियाम की असोय अंगाम थोक्तननबा वफम द हेना यंगसिली मसिगी मतंगदा वारेप म लौरगनी वेस्ट बेंगल दा कोविड-19 केस लिसिंग अमगा सुपना मरफुमापन लेबगी मनुंगदा कोलकाता खक्तदा अनोहु केस सवागा निफु लई मियामना कोविड गाइडलाइंस सोइदना इन व्यू हाइकी सही 13 सुरबी दलित नुपी मसा अमबु उत्तर प्रदेश दा मियोय खरना हुबी किबगी थौदोक्तु यानिंगदब फोंदोकलुबदगी स्टेट असिगी कांग्रेस चीफ अजय कुमार लालू पुलिस ना फाजिनक्रे लानुला लुचिंगदुना कांग्रेस वर्कर खरना रामलीला मैदान दगी हौरगा यानिंगदबई खोंचत अदु चतपा होकी खोंचत अदु राजीव गांधी ट्राई सेक्शन दा लोइकी मफमदुदा धरना चतकी मखोइना बीजेपी अमसुंग यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की मायोक्ता खोलाव कयासु लाउकी मदुदा लालूबु फाकी अमेठी की एसपी दिनेश सिंह ना हाइकिबदा परमिशन याउदना प्रोटेस्ट चथबगिदमक्ता कांग्रेस चीफ लालूबु फाकीबनी यूपी की कांग्रेस इंचार्ज प्रियंका गांधी भद्रना चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हुंदुना वफम फोंदोकपगा लोइनना दलित नुपी मचा अदु फुबगी थौदोकता चेनबसिंगबु पुंग कुमरगी मनोंगदा पाननबा डिमांड सु तौकी पुलिस ना राहुल सोनी
Surar Soni amasung Subham Gupta Allies Sakagi matakta FIR ama file tawkri makoi ahumag pharaw matungda jailda thajinkri hairi aroibada maroyapau amuhanna Kakchingda pangthokpa yuva rally amada BJP gi National President JP Nadda saruk yakhre Ukhul district ki mafam kharada sagadaba power substation singi urep uyung tamkhre loinana hokyo pung kunmarida Manipurda COVID positive taratret oiki ngasi damaktadi paudam pijo mata solution jare meyang tabir bukhai punapu amuka hana khurumjari